upangolongan makada dua oko ilalan na sara asal lagange nasapakati yari ganas sama turusi tau pandrita makada ya kodeni jami ya rodue deni yang kui asal lagange. Jadi angka 2. Jadi nomor si di sahada, nomor 2 sempajang. Iya nadeni jamanya 2 sama turu itau pandrita pakpike si bawa ahli tauhid makada tanya selang. Iya namo sakka puasa dena sama turuna. Abu Bakar dengan Umar alina pemutah Khalifah Umar makada ia kode napa susah ke tawetannya salam kapere makada ia alina pemutah Abu Hanifah ia nangka ini sana Khalifah Utsman bin Affan ia nangka tahu dena puasa ko Ramalan kapere yang nama ulama yang lain dua mi mencaji konsensus utama syahadat misi bahasa panjang. Detoga ga ibadah di lalanna agama ta Bapak Ibu sekalian natanggut tau matoy puluku bija-bijanna kecuali sempajang. Istilahnya natanggung narek kode na sempaja bija-bija icalla tau matoy. Iya kode na puasa deni calla alena niya tulay calla itu de nalay gadis si tau matoy makadali na icalla matu kusuri monri. Tapi ia sempajange ina na dena wa jamai bija-bijatta tatak nakan nakilala ini tomatoy. Ia tona ibadah madosa tomatoy na rekode na jami bija-bijan. Tapi si balikanna na reko mas sempajang bija-bija wat disalama tomatonna gara-gara bija-bijan. Yana tu ampai para lula dari sempajang bahkan makada Nabi toko hadis Abu Hari makada pakasiwie pamula pertama na pares sa Allah Taala na pares sa malaikat di dalam kubur as-shalah sempajang. Iya nama kanja na sampajange malomo manang ilomonri. Tapi iya na sampajange masalah matundru totoni. Betul na tay sangaleta. Iya na tu nakada tau pandrita iya sampajange jamalaloy. Iya kode tule jame sampaja sunai pasuku-sukui. Yang penting perlu itu le jama. Pak ya tajama ni sampaja perlu itu masa akatan yang nge. Nasaba dua talumuhan desa bicara keutamaanna. Maka dari Nabi ta as-salatu miftahul jannah. Yaitu sampajange pak bukana surga. As-salatu miftahu kulli khair. Iya ro sampajange goncinna sinina decengnya. Betuangan na yanang kataw masusa pa penadina asampaya ko o kitumon ro pa bukana. Yanang kataw macipi-cipi pa kalinon na pakajaki mo sampajamu. Insyaallah nasagenaya ko po Allah Taala. Apa tanya aja tu warang parangnya dia ganna. Idi mi de na melo ganna pa penadinge. Dia tu ga kataw de na ganna warang parana pura mana hipake dale kita we. Angka mi taw yale megaega angka to pas-pas. Tapi dia na kurang ganna asaba iya ko capu ni dale mate mematoni. Iya na tu nakada guruta iya ko nadapi ni pasuka na pong Allah Taala naganna na inungan naganna na andrena napay mate. Iya na tu nang katoy patama rumah sakit impus tiadi tama impus naganna dito inungan na aja na tapatamay namupe ko bate na doktor makura gamelo patame de na tama na saba tatutu mematoni seko mi tu papedale pura nagarisi kang ipong Allah Taala. Jadi aja tamaselang ko masalah dale maka dale kudala tawe de nalay dale tatak masuk ko nalay makotiha iya ko makada padang kanalay gagak ku sesa de rewa tu matuk iya na polo lahar na otona masun itu makitu ina tu akada magi na dari silap foto na sama dale na dengkele melonala sebenarnya kaidah-kaidah rezeki seperti itu masalah sampajang kapura dibahas jenne iya sampajang ewe as-shalah bimana adua tapi iya sampajang memang iya kotoma bicara sempajang mesti berlandaskan isi bawa anu purena zaman nabita. Iya penting Jadi aku sempajang bicara na dasarna ibadah akacurang. Jadi maga modele na nabita mas sempajang iya rota curi. Iya na tu nakada nabita agar hadisana makada betulna iya ko sampajang acuri wi nabi tapi ku carana nabi ta sampajang iya naro sallu kama raaitumuni usolli sampajang ko pada bateku ke kana batena nabi ta sampajang iya na melo lagi tatta
betongan na yan namelo lay rinci kega na makna na yero sallu kama ra'aitumuni usolli as-sampaja ko pada bate ko masampaja apa itu sampajangnya apa baca kedo itu baca kedo berarti gerakan kemudian peringerang ia peringerange na tambay to pandrita cidi makada ape Jepang kaya sa ape Jepang makada ko to masampaja yakini makada letuk itu yang kero iya ro patampulan labae bahasi tantania iya nia ewe talun rupa nia engka tumatu to mapangewangi jadi melo ka pangolongangi supaya aja ta pangewang nomor sidi angka tau makada iya tunia dek tona perlu baca iya to kona boleh melo lo mas sampajang na iya to kan nyati makada me kalau mas sampajang lo ko masigi iya mulat tu na masigi lah subhanu kata berek aja namu baca usolli karena tu pendapat makoro biasa kirun tu tau makoro ga iya na tu na pake cuma iya tahu pandrite po ada imakoy alena pangulutta Imam Malik nayaro alena pangulutta Imam Malik mancaji dasar maka dato mak jenne memang ngoko boleh napa tolo masigi itu ya ji aja nak jenne karena masigi yala onro mak jenne okoki bolana mak jenne itu mak jenne memang nah napa ni ko tolo masigi lai jagai wipat kita aja na toli kajili-jili ijaga itu timue aja nama bicara kotanya sikiri macam orang jadi itu cukup mi malalang to masikiri koto pura narona manya aku boleh makan kalau masigi masam pajaloro gitu iya na tolat tu nama sige to kata ada rebaman ya Allahu Akbar na sabab pura meman ni mapasi sumpung istilahnya angka mo layaro tapi dia pada capu pelok na taluk batang ko isaliwan na masige na pertama langsung kami kata bere itu kere yang kedua alena pangulutta Abu Hanifah iya ronia ki jenne man ka masalah matu ko iya na tunang kapendapat makadah nareko purai ipake mak jenne purai ipake mas sampaja jenne na sampajange de na wading ipake mangaji jadi misal nama jenne ki untuk mas sampaja mangaribi na melo ki mangaji lo ki ma jenne memang apa jenne sampaja ni nak tajama iya Abu Hanifah ni napa ni ko pura ki mas sampaja mangaribi de na wading ipake jenne na sampaja mangaribi mas sampajang isa namode na batal tatta ide na wadi pake iya na pura ki mas sampajang mangaribi asuki mas sampajang majenne napa mas sampajang isa iya na pendapat angka kama matu pak dakwah tangkalinga maka daya rojenne ci dimi watu sampajang dena wadi pake mas sampajang loro jenne na sampajang abagaza dena wadi pake mas sampajang asar jenne na sampajang loro dena wadi pake mas sampajang isa jenne na sampajang mangaribi dena wadi ngipake mangaji jenne na sampajange makoto parupe dena wadi ngipake mas sampaja jenne na ngajiange naro pendapat Abu Hanifah ya na sabab iya ronia na wita menurut penjelasan atau pandrita iya ronia na Abu Hanifah ko melo mas sampajang ina uki ha jenne na de to na wadi to ma jenne ko dena tama watu iji tama pi watu sampajangin atau mak jenne salah gak Abu Hanifah dia na salah na sabab perlu kita paham iya Abu Hanifah Henry Monroe okui Irak nonroi onron na Saddam Hussein almarhum nayero Irak si bawa Madinah si belalada nayero watuna Imam Malik Imam Abu Hanifah ulama pertama alena tau pandita pamulat tu tau ngarua pulo na hijrah na jaji berarti 70 tahun matena nabita na pajaji jadi maka kamaki Abu Hanifah siruntu nabita Imam Malik siruntu nabita Imam Tasyafi Ahmad bin Hanbal de siruntu nabita na sabab Abu Hanifah lagi tau pandrita pamulang 70 tahun matena nabita tahun 80 hijrah napa jaji ukira jaji nayar wattu de pagaga kita hadesa yoki papada makokoe angka ya sahih Buhari angka sahih Muslim angka Sunan Abu Daud
angka Sunan At-Tirmizi dia pagaga. Angka Al-Muwatta Malik dia pagaga. Dia pagaga hadis yoki. Napala manamo pitawe angka mo to moki hadis tapi yoki Madinah monro. Sia belalada na dia pagaga pala lutu. To dia pagaga. Untai lagi maraji na pakai teh nyaran ni. Ya jadi ya kong ka pendapat nama tu. Dia na pada pendapat atau pandita madjolo wadi jaji dia panalolo ngi hadis na. Makiro. Tapahangi. Jadi kiro monro dia panalolo ngi hadis na. Nasaba Imam Malik mana tu tahu pandita mazhab moki kita hadis pamulang yang disebut dengan Al-Muwatta Malik. Iyana Al-Muwatta Malik kitab hadis pertama Imam Malik moki. Ini yang membukukan hadis pertama. Kemudian aja to mapangewang okoro. Tapi makadani mantasapi. Iya jenne ci di jenne wadingi pake mas sampajan 5 waktu. Itu kata 5 waktu. Mak jenne ki mas sampajan subuh. Natakode pana batal na loro. Pake sih. Sampajan loro. Dia pana batal nasara. Pake sih mas sampajan nasara. Mangaribi na dia pernah batal sampai dia pernah batal jenne tayro na pura majenne sampai subuh pakai si masa sampai mangaribi ya ko demo pernah batal na isa pakai si masa sampai isa na reko demo pernah batal na subuh si aja na mo pakai apa maksimal yang kata makada kalumi waktu oko ni monro perbedaan pendapat kemudian iyan namo tayam menge de na wadingi pakai 2 sampajang sapaka mas sama turu itu pandita papikir maka ci dimi waktu ya ko matayam mangi mas sampaja loro batal tak batal mesti matayam mangi pema mas sampaja ngasara ya ko jenne napalabat tau pandita wadi 2 sampajang wadi 3 sampajang wadi tu pake mengaji wadi tu pake mas sampajang si empati pro ko mak jenne makiro jadi okon itu na berbeda Abu Hanifah na berbeda na sabadena lolongan ya hadis bahkan angka pendapat tau pandrita purau baca maka da alena pangulut Ahmad bin Hanbal marepa jenne na sampajam mangaribin saka 30 tahun na jenne na sampajam mangaribin na napake mas sampaja subuh selama 30 tahun tabayangkan ngero de na tinro selama 30 tahun setiap malam ia na tu ampai alena pangulut Ahmad bin Hanbal ini taulada setan apa akapai tamak Quran na sesusiwan ni akapai tamak Quran iya ko mangaji ko purai subuh tamak na loro iya ko nabaca ko purai loro tamak na mangaribi iya ko purai mangaribi na patamay sebelum matinro purai romatu matinro mote masampajat tahajud na patamay jadi makadawan diga angkat tau pandrita mulai kuya lingi kemudahan itu ya ku basana tami mengaji nami pertama wadi satama ko kedua lahu gadrusu itu jadi iya ko ya roya angka narampe guru ta kali siden ring almarhum makada angka tau pandrita ko sengkang pakapala korang pas dia sengkang riolo mero waktu namo pali nama guru takali siden mak guru mo poko sengkang maka dia nulle patamma korangnya kedua mina patamma korangnya sesok jadi aku mengaji bi ko purai subuh tamai na loro purai loro na mengaji tamai sebelum ko moto ni matahajud na patamma ni jadi kedua tamma koran yo pidi ni korang malangi na tamma cicang namo yero pada tomi barung-barunge biasa tapi itu syukur na kutu mapatama Quran kemudian iya na Ahmad bin Hanbal nasaba ang kami matohad desa polok pangulut Aisyah maka dia ro nabi tamarepa jenne na sampajas mangaribina napake mas sampajas subuh iya na napake tau pandrita de na lolongang yale na pangulut Abu Hanifah sehingga berbeda pendapatna si bawa tau pandrita madimonri makiro jadi angka kama matu pacara matama ko kampot tamakada de tu nawat dingi pake jenne na sampajang yang mengaji atakadaki pendapat na Abu Hanifah na baca ye itu tisan ni dia na tapangewang iya ni ko de tisan ni makarwa pendapat baru sih padahal dia na baru meta ni idi mina pailolongang makiro jadi makanya tu ko tapahamanan ni makado ang kami mapendapat makoro ang kami ko agama ta yasan jadidul wudu mapaka baru jenne kaya sama apakah baru jenne dena rusak jenne na to mak jenne makanja ia lengi cahaya ya tu tawe pada cahaya na ulat tipuh
Iya mato ko surimondri na to yali cahaya ko pong Allah Taala. Materang. Materang. Apa ya tu jenne nurun. Al wudu nurun. Ya tu jenne cahaya. Ya na to nakana nabi ya tu bekas-bekas ya sange bekas. Ya ro nagesay jenne matapa matu ko surimondri. Ya tu ya ampai ko majenne ka dia tu na hukum ibawat talu lampa lau pakoy. Iman tasabi maka yang penting merica talu lampa ulua. Namo de na ko namo ko micakongi pakoy. Pura ni bahas waktu ni bahas jenne to. Ya ku ya majenne ina usapu manang ya hauluku na pawala do ciliku. Magi usapu uluku na ya ku ya makade hadesa ena melo ibaca ro makada macahaya matu ya ro pura na gesa jenne. Ya ko talu lampa mi. Napada mi atu mila-mila mi atu. Yo poko marica mana hai nama putih mana romatu makiro ya tu ampai alau sapu mana hauluku makada ya roma cahaya pita manang itu apa eko talu lampa mi macahaya ai madodong ya tu ampai sapu manang eko to majene jadi makiro pa idana mi ala tapi namo talu lampa koi manta syafi asani makiro kemudian makada kaon na angkaman niya ko memang ibolana angka toman niya ya ko majenne ya ko imanta syafi de na kalang iya na de na makanja tatummu mu pangolo ya atimmu mu pakanja kirampan na nyawamu napako mu paleban niya ukui tu makanja lada ukui tu makanja lada sebab mage duan rupa ko pataro na imanta syafi angka niya at talaffus bin niya lay palapalang niya pala-pala betul kan na pakai doa timu ya tu nak baca usolli itu tapi ia tu niat tanya sempaja tabahnya tanya sempaja niat apa isaliwan nak kata bere nonroi ya tu ampai niat wat lima bicarogi apa tanya sempaja tanya sempaja maka kamaki eronia sempaja tanya isaliwan nonroi apa ia sempajangnya kata bere pamulana bere salat tutui. Nah sebelum kata bere kita mania, ya tu ampai wadi ma bicarogi apa tanya tu sempaja. Jadi aku kata parote si makada maje nak kata baca usolli aja na moje tidi tahu biasa makoto to. Madari yang kata ko cakaru di nasa melo ka matinro. Mata na lobawa na matinro aja mo apau-pau. Kada cakaru du kasa di ka matinro nya na nyero. Malan yang kagulu ang kato tahu dia aga na pau-pau lapa bawa mi mangero begitu. Padamu itu tahu melo mas sampajang. Angka tu baca usolli farda salati duhri angka tu makarban Allahu Akbar makiro jadi aja na tapang wangi makadami iman tasyafi yaitu ampai iman tasyafi mega na pake NU jadi ada sana majelis taklim muslimat muslimat NU eta pake ya yang namo isaliwan na yero kode tamelo ini mani bawah tapi angka kunci na ko ya matu boleh kesimpulan maki iya ko ibace usolli farda salati dhuhri ibace ipal-palang ini menyamang risesena tahu napai mak guru itu apa maraji mapangolo maraji mapangolo pura piaro napa Allah iya kui baca ni Allah ipatak de ni pakira-kira linoe ni pasisumpu ngalewe ripuange iya kode na gaga ingerasa ngadina puange paringera na ya tu kata dere ni iya kode tu lemola yaro angka makan jalada menurut pendapatna atau pandrita di ulama Syafi'i tega ipatamai niae ukui lalana kata bere iya marajing jadi upakoli memang ipatamai niae ukko ilalana kata bere iya koto makada Allah ukko niro yatto kangati usolli farda salati dhuhri arba'atin mustaqbilal kiblati ada makmuman lillahi taala akbar ipatamai coba kere Allahu Akbar ukiri taro Allah ukiri patama dia na lepaka ngilillah atau ati mi pake iya mitu kode nama jatta malampela daya anak Allah malampela dan itu masalah itu iya nampai makadaka iya di taude nama jatta bate tama pangolo ki riolo na kata bere tapi jadi majatana tapatama ini rilalanna lapas Allah rilalanna ka takbiratul ihram dua lalang ini menikah kami tolah ento pak deje tu na coco ukurat ta yukuru kang itaw iya na ukurat ta melo yukuru kang ita itu maci susan itu
ya tu ampai imange ko to marimang ya nang katau mato imonri aja nama lampe namo pakka pala korangi talupuluge so aja tanya alebe tu ya la pangadu makmunge tanya alebe iya nana tunang ka sahaba ka degay nabita na ale na mancajima pakka pala korang apo ha itu mancajima matangangi masampajan nang kanana dan ni teri anak na yon na pa makmunge be makunriye na tapi makadai tapa makadai man nawa si pali ni rokoti na makada usalai gi aja sampajangnya pater ya nak kue atau paterui na paterui sampajana pura mani mas sampajana lok tanai nabita makada ya Rasulullah maga ko makuiro kumatanganga mas sampajana terya nakku wala gi anakku ro na pajat teri atau pateri sampajaku tappa makadani nabita ni gaimang tappa imange aku tanang ni gaimang olira ngero yo lira gimange nakada nabita natanai makada maga sampajan na imange watuna taryanamu nasa makumoy tiga perubahan nasa ede nama ponco bacana nasa de ipodan iman iya ko ima ko makwaro nang kanana teri aja nama lampe bacamu itu imang itu dia nak dingalena nalau kurang ya nang kana tomato tendre utu nama ko imondri aja napa masusan itu jadi pentingnya apalagi kau wirid lalam na jalan poros loju panda jalan poros palopo nangka kasih tau lepa masam pajaloro ini imangnya aja nama lampelada aja nama lampelada na sabamaki angka tau maseka ko tu lepang aja yo pokok kira pesantren yang nari kata masih kau tu, pokok kira pesantren kau ni bawa meko baca si digeso iko ni bawa, iyan namo nari ku saliwangi aja, ita keadaan nama munge, iro iyan tu imangnya pak alena sapiri, pada meja tu sapiri oto, iyan kan kata matawat tamu lurang aja lalu lupa yo tu mempat diwat tatu, memang kira, jadi iya kau tahu malolo anak malolo mana mu bala aku mariumnya tu kau mak bala aku, itu jadi iyan kata matawat kau tu ai, tolika gora-gora tuh, malah siladai, mana malah siladai itu, pada mira rokok aja na tetap peta, na sabaya tu tau matoy, napai kasih newai alena, ya na pura maloko ngutu na madari mangilu, aja mua bala-bala, ya na tu, tapi angkat tu jana sampai jata tongkatong kagi, maka dia nabi taya na tu sampai jam mako itu dia itu mak ninana, lai lulungang imati itu sampai jana ko surmonri, napai rimpa kalau korupan, itu pas sampai jana, ya na tu ampai minta ulada ka aku tu tau tatong-katong kagi itu, mas sampai jana, apa ya tahu yang kami tahu makwa Allahu Akbar sami Allahu Akbar desa kada ku ya mage nak baca apa sih taru-tarumi itu jadi ini penting